ناروین خبات مجلس جن آپایده راستی جبونا قمپلو سر ریبرتی انسان پیناسا بکی يعني مليوي هم يديروا كيجي دكاري بنرخيني يعني وهم قريدانا وي رجائي رجي انسان دكاري بنرخيني راستي جي ام بيجن بشتيكو دمين دريج دباكوري كردستاني دا فاشيزم اكابي مهبي وبري ويجي كي ام بيجن كومارا تركي دا يعني قتل عامين برمزن لسر قالي كرد دان مشاندن كوم كوجين برمزن دان مشاندن وشورشين جو ام بيجن د تشيبون جي كردا بقشتي شورشي جو هاتن تشيكرن جي يعني دخستن بتابسينن وجبكو نكاربن جارك دي حكومي هابكن بك دركتنا ريبرتي لسر ام بيجن وان مجارين جو دركتن ام بيجن شورشي جو تشيبون كيماني جو دوا شورشا ده هاتن تشيكرن ام بيجن اخانتي جو دوا شورشا ده تشيبون سروكاتي وانا حمي بيناسا كرن وانا كي من اسطاوي ديروكي لكولينكر والسروي اساسيا بيجن حركتك يا تفجر ازاديه دا سبيكر دجي هري زحمت دا زور دا ام بيجن بچند حوالا دست به حرکتی کر جبرگو ظلمه کی پرمزن لسرگلی توایی گلی کرد هات جیان کرن و به تایبت لباکوری کردستانی جی که یعنی قتل عامی گو بکومی چه دبون مثلا قتل عاما درسمی هیا قتل عاما ام بیجن مراشی هیا گلی زیلان هنا یعنی گوتوانا بهش میرید نکاری ام بیجن پیناسین جدا بکی جبرگو يعني ظلمه كي بر دجوار تشدبو اوانا تاني ند بيجن كومارا تركي دوانا ده تشكرن راستي جي قادي نامنا تويجي كي دستك دانا ام بيجن تركي وددما عثمانيه دجي كي عيني تشتكرين عندما انسان ملي بيديرو كيجي بغريدس يعني ددما عثمانيه دجي كي اشكالين برمزن روجلاتا نافين كرين لسر كردا كرين جبونا كي افتفجرا ازادي دركات راستي وكي جروسك يا ازادي جروسك يا ام بيجن جبو تواهي قالي كرد بلكي د پیشنگتیا کرد حرکت دست بکر لید بنگاه خدا ام بیجن حرکات تفجر آزادی و ریبرتی دم درکد نوکی ام بیجن جبو تفجر کی کردی درکد جبو تفجر کیا ام بیجن چکسینگو ظلم الثروات هات کرن مظلوم بون لسروانا کی حمیا مثلا وکی فلسفه کی وکی ایدئولوژی کی وکی تفجر کی لسروی اساسی دست بکر اوانا کی بو ملک توهی كردجي بملك تواهي جهاني جكي يعني لبالي ام بيجن هيزينين جهاني بينا وكي خطريه كي برمزن جبو خاد ديتن جبر چما فلسفه كي نو بيج دكات ام بيجن ايديولوژي كي نو بيج دكات فلسفه جو جبو جو ريبر ابو بكاربي حمي جلان د ديك نافارو كي دبيني قال هفدو تبي جهان جي پر بترس بو يعني جبو بكاربي مثلا في تفجري جارك ديتري هلوشيني پر قومپلوين جدا جدا پیش خستن ناوا في تفجري دا جبو في تفجري بچوك بكي في تفجري هلوشيني ليش برغو اف تفجر د بنگاه خدا پر خورت بو بنگاه خدا فلسفه کی هبو ایدئولوژی کی هبو هیویه کی پر مزنج بو في گلی دا آوا کرن قومپلوين جدا پیش خستن مثلا هگر ام پیناسا بکن د ناوا زندانی دا قومپلو خواستن پیش بخین ام بیجن چتاین جدا جدا خستن ناوا تفگری دش بگو تفگری هلوشینن قومپلوين ربازين جدا لسر ريبرتي دانا مشاندن ام بیجن نوتو ددوا دیسا اخانتا یا ام بیجن هندرین بدستی مالا برزانی خواستن ویناکی بکن ام بیجن نوتو شجی دیسا خواستن تایبت سروکاتی او بکن لیبلی سروکاتی وانا که همی تدبيري وين قرتن لسربان اساسا مثلا سروكاتي افكر وكي ارترناتيفه كي لبرامبري نتاو دولتي سروكاتي فيناكي قرتدس هجر ام ايرو نتاوا ديمقراطيك بيناسا دكن راستيجي بنجي في فلسفيه في ايديولوجيه يعني ايدي نتاو دولت سال 21 ايدي راستيجي زمان خط جيكريا ايدي
بالصالانه للسربي اساسي مثلا خبطه خد مشان يعني ام بيجن دمكو تو بيناسا دكي ديرو كده يعني دسلات داريا ظلام تشوا ام بيجن دستار زرام هات سر حكم حتى رجا إيرو خوين دمشي تعداري لجلاتي كرين لحمي جلاتي كرين نتاني لجالي كرد تكرين وجالي كرد جدنا بدا يعني يكو بو قربانا فان دستلات دارا يتبي فاناكي تحمل نكرين جبوي ناكي اف كومبلونا من توي خواستن بخن مرياتي دا ونهي جوت مهدا راستيجي نوتو حشتا دماكو سروکاتی گوتن گوگرکا سوری درکوی یعنی میراث کی سروکاتی 20 ساله لسوریه بو دکاری بو به حمی جهات را هفدیتن بکی ام بیجن ملیوی سیاسی ملیوی دیپلماسی ملیوی جواکی ملیوی رخصنی سروکاتی خودی کدا کی پرمزن بود روجاوای کردستان دا و د سوری د جهم د کی یعنی دکاری بو وان دنگین سیاسی ده حمی جهات آوا بکی یعنی اشبو اینا که اف ای خانه کارینگو ام بیجن چون گشتن دجمنی خوینمش گوتن حتی تو سری ماسین نگری تو نکاری وی تفگری ام بیجن خلاص بکی ول سروی اساسی ترکیه جاره کدیتری کتا تفگری دا هگر ریبرتیش سوری در نکوی و ایریش سوری بکی هین نوتو حشتا دا اف مجار کتمریتی دا لی سروکاتیش بگو گلی سوری جاره کدی تعدا نبینی جبرگو 20 سال بول ویداری خبات دابو مشاندن میراثه کی هبول ویداری همی گلیان عرب سوریان ام بیجن خریستیانا کردا جوی فلسفه فیده کی پرمزندی سروکاتی دخواست د سوری دا سوریا کی دموکرات آوا بکی یعنی لسر و اساس خبات دا مشاندن و نتنه سوری دا د همی د کردستان تبعی دجی کی د رجلات ناوین حمی دجی دخواست یعنی ام بیجن هر ولاته کی د نوا خدا دموکرات به گو بکار به حمی گلا قبول بکی لبلی او به بختیا کو نه جوت مه هات چکرن ریبرتیج بو تعدل لسوری بخنوی سروکاتی بخدر کت یعنی و رین جدا دانه بر ریبرتی مثلا هری زیده دخواستن مثلا سروکاتی در باسی چیا بیش بگو به تمامتی ریبرتی لوی داری امها بکن ام بیشن تفگره آزادی لور امها بکن لی ریبرتی به عقله کی سلیم تفگریا و سروی اساسی رین جدا هل بجارتن کو در کوی دروا لی اف قمپلوان امن توی راستی جی که هزین ین ام بیشن داگر کر ین ام بیشن دخوازن جاره کدیتری وی گلی بتابسینن جاره کدید خوازن واهی وی گلی خلاص بکن ریبرتی هدف گرتن تبي ام دما فانا دنرخين ام فانا دقرين دست فانا نا تركيا كر يعني تركيا بخوا مثلا دما كو سروكاتي تسليمي اكن قلتن اف چبون بابو دانا مثلا تركيا و اف حمي جدنا دا جيغرتنا يعني حمي قادنامنا تبي ام بيجن حتى باشور كردستاني دناوي قومبلوي دي غرتي جي جبگو بتانا خو كاربي مثلا وكي كرد جيان بكي جبوينا كي بيشتي غوري برتي هاد غرتن راسته جبو تواهی گلان جبو گلی کرد به تایبت ایشه کی پرمزن بو یعنی ریبرتی فیزیکی هات دست گرتن لی ریبرتی دنوا امبیژن زندانی دا چافگانیا یا وی گلی جاره کدیتری نوجن کر به پرتوکین گو چکرن پرزنامه گو چکرن چافگانیا کی گو بصدین سالاجی که دونکاری بيجي خلاص ببي يعني سروكاتي السرفان اساسا او كر لي ام بيجن قومبلويانا من توي راستيجي حتى رجا ايرو دوام دكي يعني بريبازين جدا جدا دوام دكي بلكي سروكاتي فيزيكي دزگرتن ان هاجي كي اوا بالصالانه سروكاتي ام بيجن ام ناگهیجنی ده یعنی ام بیشن نه ابوقاتی بی دکارن بچنجم ام نه ام بیشن مالباد دکاری بچنجم یعنی دقته کی پرمزن لسر ریبرتی تیمشاندن مثلا هر تم دخوازن د استا سروکاتی ده وی تفگری بطابسینه لی حتی رجایی روجی سروکاتی تتعوزن جدا ندانه یعنی
مثلا د اصل حقوقی د جهه گرت بگری دست نها ما في الريبرتي هيا كو بمالباطا خورا هبديتنا بكي بأبوقاتي خورا هبديتنا بكي يعني دولتا ترك د حقوق خود جيكي مثلا حقوق خو بلا بن بيدكي يعني جبوينا كي قادي نامنا توي فانا حميات زاني سي بي تي فانا حميات زاني يعني جو ريبرتي نا كسايتا مثلا سروكاتي نا شخصك نا بيجن آن مالباتك آن عشيرك دنیا جیوید زانی و گلی کرد جیوید زانی گلی رجلات نابین و جهانی جیوید زانی يعني ایدی ریبرتی جهانی بویا ایدی ام بیشن حمله گوتینه دست بکرنش بو ریبرتی گو بکاربی آزادیا ریبرتی دست بگری اف قومپلوگر راستی جی هر سرکارن يعني هر سرکارن و دخوازن وینا جاره کدیتری وسا هشمندیا خویا قرکر یا فاشیست دکسایتا ام بیشن اردوغان دوینا که پیک بینه مثلا دما کو تو وانا دگری دست و روجا ایروجی تدگری دست ایدی دولتا ترک وکی ام بیشن وحشیتا کی لهاتیه يعني دی جهانی دا ایدی ایریشی هر داری دکی يعني جبو گو بکار به هناك دست کتیا گوهاتنا بدست قستن هلوشینه حمی تشدیدکی يعني حمی ایریش حمی ریبازین ایریشا بکارتینه ام بیشن شر طیبات بکارتینه شر چکداری بکارتینه سوسیال مدیا پر بکارتینه ایدی دولتا ترک دما کتونها دگری دست ایدی تشتکی دست ایوی دنما تانی مالا برزانی دست ایوان دمانه و تانی قدا ام بیشن سوسیال مدیا دست ایوی دمایه يعني مر رجاء إيرو تبينا صدقي أما دمات بعد نرخيني راستيجي إيدي دولتنا تو إيدي جهشتي عمري خاطر جدكي إيدي بيوستا د رجلاتا ناوين دا د جهاني دا إيدي نتوا ديمقراطيك وري پیش خستن اگر اب نتوا دموکراتیک پیش بکوی هر دولتکی دکاره دموکرات ببی اگر ام بیشن وکی سوری ام بیشن پیناسا بکن و جبرگو ام ولاتکی وی ولاتینا و ام ور کارو خباتی دن مشاندن وکی جنکی جیب تایبت دما ام واناد نرخینن دما کو ام بیشن تفگره آزادی مهر خوال لوینا خست وکی هفسروکاتی راستیجی در روجاوای کردستانی و باکروش لاتی سوری دا اونا بو میراث کی پر مزن ای کداری برتی بو یعنی چونکی سروکاتی دخواست جیانه کی هفبش آوا بکه جیانه کی دموکرات آوا بکه هف جیانه آزاد لوی داری وری پیش خستن سروان اساس سروکاتی دست بکر بس ام دما ایرو لید نرن يعني حمير بازات دن شغلان بوكو في تفجري بهلوشين لإيدي دم هاتيه كو راستيجي إيدي اف دولتنا تو إيدي هيزا في جاليجي ببينين يعني خودی میراث کی مزنه باکروج لاتی سوری ام بیشن هیزا کی خویچک داری آوا کرنا هیزا کی خوی ام بیشن یه جن تفجراجن آوا کریا هیزا کی خویا پاراستنه آوا کریا ایدی دم نوکی دما بریا ایدی 100 ساله 21 نوکی 100 ساله 20 نوکی 100 ساله 18 ام بیشن 19 ایدی گله شیار بوینا امی خبات خال سروی اصلی بمشینین یعنی کو ام بکاربن 2022 راستیجی ام بکاربن ریبرتیت فیزیکی آزاد بکنه ام سروی هسته امی خبات خو بدن مشاندن و وی کمپلوی تیک ببن و ریبرتی آزاد بکن و آلانی گو ام بیشن دولتا ترک نتنی وکی باکروجلات سوریجی که همی آلانی گو هشمندیا عثمانیا دخوازی نوجن بکی امی وینا لسروی اساسی گو